Kele ka Madzenge YouTube channel leyi mi tisela swa kahle swilo swa xiyimo xa le henhla eka rin'wana ra masiku ni mi tisele swa kahle swa xiyimo xa le henhla na ra namuntlha siku mata ku ni tsandzeka ku pronounce Xitsonga but na ringeta so na le ka ra namuntlha siku ni mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla namuntlha ni na nyanyula ene ni na nkhinkhi ya ni na Hlungwane wa Funukula la studio xa WMCR eka channel ya Madzenge the King va amukele inkomo khalanga na ku mixeweta na ku amukela ti viewers ta hina hinkwaku la ti nga kona na ku ka va nga rivali ku subscribe khalanga swi na nkoka sweswo va ta vona leswi hi vulavulaka hi swona vusiku na nahlekani na ku a hi hanyeni khalanga mi nga chomi nga chavi a hi tweni ku khalanga miri leswo saseka mi nga ta na swona swi ri yini a swo saseka mahlomulambili a vulavula hi mhaka yin'wana loko i mahlomulambili ni vula ku ka last chapter 1 vulavule na n'wesi swo hlaya swinene vulavule hi vamakwavo vulavula hi vuxaka bya n'wina na vapapantsongo vuxaka na vamakwavo the way mi nga swi tlhatlhisa xiswona eka siku ra namuntlha tanihileswi vhele hi nga vuya vhele hi mbutisa xivutiso and then hi vuye vhele hi khata video liya kambe eka siku ra namuntlha lexi hi nga ta ve langutise ngopfu xona okay ni swi tiva kahle a ku na xilo lexi nga xi tiveki na swi tiva na ta kwalano ngopfungopfu hi nga se za hi fika ka rifu ra mhani mi high school mi yi nghene kwihi okay khalanga hi ku komisa loko ni ta va ni sukile ni ya dyondza xikolo a Merve Primary ni ve ni heta kona Merve Primary ni suka a Merve Primary ni tlhelela a Xigombe Primary School Xigombe hi le kwini i nga ku le ka Jilongo Jilongo ya eko a Xigombe Primary School se a ku vulavula hi ku endla grade kumbe loko a ku vulavula hi ku endla 6 na 7 ni ve na grade or mepela sweswo me ni dyondze nkarhi wa standard grade va ri grade 8 and 9 standard 5 hi swona grade 8 and 9 standard 6 na standard 7 a swi endliwa primary a swi endliwa primary a swa ha ku implementiwa va ku se i Xigombe combined na swi vona ni fike ni dyondza kona 6 na 7 ivi loko jaja ivi na luya na nghena 8 na 9 na 10 phela ni yini ka 10 na nghena 8 na 9 na 10 ya a xikolweni lexi xi vitaniwaku ku i Peningotsa High School kumbe Peningotsa Secondary School lexi sweswiwani ku nga ni nga twa ku xi pfaliwini kokwalaho ka ku kayivela ka vana kumbe hi swona kumbe hi swona swi nga ni khomi ku kahle na sweswo because i xikolo lexi na van'wana hi nga dyondza swin'wana ka xona i xikolo lexi ni nga fika ni dyondza na Xitsonga xin'wana ka xona i xikolo lexi ni nga fika ni dyondza na English leyi ni nga na yona yin'wana yi nga broken yin'wana yi nga right ka xona se hi la ni nga hetelela kona xikolo xa mina khalanga then loko ni fika a byi ri njhani vutomi a high school hi ku mi hlamusete vutomi bya kahle a primary so a high school a byi ri njhani vutomi la ya a na ku then loko ni fika khalanga ni ya a ka 6 a Xigombe Primary School a ku ri na makhelwana wa mina loyi hi nga kula swin'we a va n'wi vitanaku ku i Oscar Nkuna i makhelwani wa le ka kokwani walowo misa luya hi kule swin'we hi dyondza swin'we xikolo se a hi yo hambana hi ti-primary mara loko se hi ya ka combined school ni n'wi kume futhi ha ri kweli cause hi u dyondze primary kweli then hi continue swin'we hi la ku nga fika ku huma leswi ni nga ta ka ni nga ve proud hi swona ku tshama ku sungula madzolonga ya switulu tanihiloko mi swi tiva ku loko mi ri ti-high school switulu swa kayivela switulu a swi kayivela khalanga swin'wana swi tshovekini na swi tiva sweswo siku rin'wana ni liftane na makhelwani ku nga Oscar a wu fiki late se loko wo ni ya xihambukelweni loko ni ya xihambukelweni
un'wana wa mfuthi na huma kumgangeni un'we hi ku a titwa matimba lama makwatu nga ku ntava napa vafana lava ma swi twisanyana a fika a tekela Oscar xitulu ku ni ta tshama ka xomini a ku hayi a ni vitaniwa Mdika rwalo or Kokotso or Zinjiva mina tali ku vitaniwa ngopfu hi swivongo na leswa swa va MD yini ya maswani so loko ni vuya a xindlwanini hi ku komisa ni fika ni kuma misalo yo tshamela ya ni nga onha nchumu hi khalanga misalo Afrika ni koka hi 381 loko ni lava xitulu loko a ni koka hi 380 ku sungula madzolonga ni vi ni tikuma ni n'wi vavisa na namuntlha na sweswi na tisola ka swona hi mhaka ya ku mani munhu wa madzolonga hina hi vanhu vo rhula hi lava ku rhula emisaveni so loko mi ta va mi n'wi vavisile ka nkarhi wa xikolo mi endle yini okay ku ve ku swi reportiwa cause a huma ngati u yimele clinic phela a ya bandichiwa principal nkarhi walowo a ku ri Hlungwane vice ya yena a ku ri van'wana va ku Mabasa ni nge va Hlungwane vulani va ka hina so va ku u sele na mani kaya na kokwani se vo tala va twanga loko ni ku ni sele na kokwani ni landza kokwani xinuna ku nga kokwani wa mina lava vitaniwaka hi kokwani Scope ku nga kokwani Mkhacani Ben Scope la n'winyi wa misava loko ni ku ni ya kaya ni landza kokwani loyi a kha ku ya a fana khomisiwa un'wana wa vadyondzisi kwala mi ri na malembe mangani nkarhi wolowo loko mi byeriwa ku mina ku khomisiwa se a ma fita ku loko no khomisiwa mi nga khomiwa se ende a ni chuhu ngopfu na mi n'winyi ma swi twisisa ene a mi munhu wa ku swi tolovela swa madzolonga a ni nga ri munhu wa madzolonga na kona mhani no tilwela a ni vuyisela ma swi twisisanyana kasi ni ta n'wi vavisa hi kanene then loko ni ya vuya na kokwani lava va ku ni khomisiwa se a va nyamalalini vo tala a va tangi na ku ta va ta tenga a va twanga ku ni ya vuya na Mkhalabye kasi ni ya vuya na Kata Mkhalabye se loko ni ya high school ya mina hi leswi nga sungulisa swona loko ni fika a ka Peningotsa high school nakona a ni tiveka ku ntukulu wa Mporofita's Gobo so ni byeleni laha after loko xiyimo vhele kokwani va ve va fika laha xi ve xi solveka hi ndlela yini no va vulavula va ku kokwani va ta va khomela va kombela ku khomeriwa vuxaka bya n'wina va pfumela mutini wa ka va misa vuxaka bya n'wina na lava mi nga va vavisa byi mina na misa lava vuxaka bya hina byi nga vi kahle for nkarhi walowo mara loko ni ya ka Peningotsa u vi a ta landzela yena ka lembe leri landzelaka hi va hi ya tikuma hi ri ka yini ka xikolo xin'we kokwalaya so vuxaka se byi va kahle na sweswi ni nga vula ku byi kahle a hi langutiseni ngopfungopfu yele a dzula nghovi xiteringi mi ta endla brockland no a nga ri mhaka a hi langutiseni ngopfungopfu loko se mi ta va mi humile high school tanihileswi vhele switandati mi nga vuya vhele mi kota ku va mi fikele mi endlisa ku mi yini a university a na ha ta khalanga hi ku komisa loko ni ya high school phela a ni helelangi xikombekomba high school mi nga rivali ni yini a ni ri ka Peningotsa loko ni fika le nakona xikolo xin'wana na xin'wana xi na vana va buli ku fika ku va na madzolonga again exactly mina a ni dume hi ku ni rhandza ngokhwela ma swi twisanyana a ni ri ka grade 11 n'wana wa mfowethu na hi tshama swin'we a ta hi baskiri a ni byeleni laha loko mi ri hala hi tlhelela nyana ndzhaku hala mi nga mi ya ba munhu a mi tiva laha se kwala na a mi ri na yena hayi kwala exikolweni mani uhangi hala ka hina loko mo hlangana vo to twanga ku a va ri vele kwihi lava mi ri na vona a va ri va ka Matsakani a ku ri munhu wa Mhlekisani a ku ri va ka Matsakani hi laha no uhanga hala ka hina so loko mi ta va mi ri hala high school hala kun'wanyana nakona mi fikanga mi hleka swi nge endleki ta yingisa timhakeni no a swi nge endleki hi vulavula hi laha ni nga fika ni hleka na kokwalayani a high school liyani ende nkarhi lowu ni vulaka wa ku ba makhwela loko mfowethu lowu ni ma swi tiva ku hayi ni kote ku fika ni mi khoma hi mhaka ya khwela leswi ni mbutisa ngopfu timhaka ta ti-girlfriend so a ni yime anyangweni wa class na misa loyi a nga tshama ni lwela xitulu hikuva ni n'wi lefita wa makhelwani ni ku osika kule hi yime nyangweni wa class se misa loyi a ta ebaskiri se a beliwa makhwela so ni qondeni ya yena eku
khwela loko ku nga bangi Nhlungwana MD ku nga ku bi swimani se swimani loko fambe na ye basikiri a hi yena swi vula ku MD loko a chika basikiri na ta ni kongomini yi la kusuka se yi nga suki ma swi twisisa nyana kusuka kwalani misa lo a ni miyelela a ni a nga a ni miyeleli ni nga ni xota na yena a nga miyeli close to ma 10 years misa luya a nga ni hlamuli ni nga swi tivi ku nando yini wa khwela na ma swi twisisa nyana ende a nga bangi mina okay a wu bi kuna phela a nga bangi mina a la tse ngombo timhaka ta xiyimo loko mi ta va vhele mi nge leyisi ngopfu a hi langutise ngopfungopfu laha ka ku famba ka mani. Okay Khalanga mo no vula leswiwani ne before ni fika ka ku famba ka mani yin'wana yi nga tshama yi tekela hi loko lova papatsongo wa mina before ku lova mani loko lova papatsongo a ni nga ha ri n'wana wa xikolo do mara swi vi swi ni vavisa swinene swi ni onheli vutomi swinene papatsongo a va fana na mina a va rhandza swilo swa ku khoma swilo tikhompyuta yini a va rhandza loko a va ri ko sweswiwani a ku ta ku ri munhu loyi a ni ta ku va rhandza social media a ku ri mfundhisi wa kereke yo ni ta swi vitana ku yo phoketela ya so kusuka kwalano ni hanyile vutomi kahle na vatswari wa mina mara loko ku ta lova mani hi 2014 Khalanga a mi ri kwini hi 2014 loko va lova mani a ni ri a Thembisa Winnie Mandela a zone 5 a sa mi khoma a ni tirha a ni ri supervisor a our house ya Shoprite a Centurion okay a ni vuya ka night shift ni tiva ku mani ve le xibedhlele a va ri le kwila a Mankweni le ku endlweni ka vahandzuri ende a ku nga ri khale na kusuka kaya mani va ri xibedhlele ka Malamulele hi famba na papa hi ya xibedhlele sweswo so mani a va ri loko va kha va vabya mani lucky a mi ri na ntshembo wa ku va ta hola hi ku ya hi ku va langutisa or xiyimo nkarhi wun'wanyana loko mi xi langutisa mi swi vona ku xa nyanya no a hi ri na ntshembo wa ku mani va ta hola because a ku nga ri vuvabyi bya ku mani a va koti ku vulavula mani a vo hluphiwa hi xitlhavi a ku nga ri ku ve nge koti ku famba a va nge koti ku vulavula a va vulavula se ntshembo wa ku mani va ta va kahle a wu ta va kona a wu ri kona I mean na loko va suka a xibedhlele xa ka Malamulele va yisiwa Polokwane a wu ri kona ntshembo wa ku mani va ta hanya ma twisisa kambe ke i lembe leri nga ni tikela swinene lembe ra 2014 Khalanga ni vuya ka night shift ni tlele a ku hisa ni tiva ku mani va endliwa vuhandzuri hi xatolo xa kona na madyambu ni vulavuli na vona va ri na malume lava nga tswariwa swin'we va two mani na malume va ri na malume na papa ku malume a va tirhela Polokwane se I'm sure papa a va wisi ka malume loko va kha va ya exibedhlele maswona mani va ku u nga vileli n'wana ngo hayi ni ta huma na loko mani va nghena a hambi mi swi vitana theater sweswiya hi vulavulini ma ni twisisa nyana mara loko mani va heta vuhandzuri papa loko ni va foyinela va ku va kahle mi ta vulavula loko se va ta va ri kahle ma swi twisisa nyana ni vulavula na mutswari sweswo swa ku taniya ni tirha ni nga vi na problem loko ni vuya ni tlela Khalanga siku rero a ku hisi leswiya swa ku endla ingaku laha ndlwini ku tshiveliwa ndzilo a swi sense ni lorha swin'wana swo ka swi nga ri kahle mara loko ni pfuka xifuwa xa mi a ni twa ingaku ni heleliwa hi moya a ni tlelangi kahle ni heleliwa hi moya a ni nga heleliwi mina hi moya ni heleliwa hi moya leswi a swi endleka ka mani a ku ri munhu wa problem ya xifuva hi nga swi vitana ku asthma so siku leriya mara ni swi twa ku ni twa ku vava ma swi twisisa nyana loko ni foyine papa wa ku ni ta vuya ka wena ni foyine papa wa ku ni ta vuya ka wena papa a va ni byelangi mina hi voxe va rhumele makoni wa vona ku nga papatsongo lava mi nga vutisa hi vona ni ku papatsongo Walter va ni foyinela va ku hi mudule kwini ku ni ya tirhweni va ku a na ku byela swin'wana a ni tiku swi ta fika kahle ka wena na swi ringeni mihleketweni ya mina ku mani a va ha ri kona misaveni okay a hi langutiseni ngopfungopfu timhaka ta kokwala mi vula ku mi vuye mi nga ha yi ntirhweni Khalanga loko papatsongo va te mani a va ha ri kona misaveni vi ni ya tirhweni a ni la ku ya kota ku ya ripota ma swi vona then loko ni ya tirhweni yivi so papatsongo vete va la ku ni byela timhaka a ni ri ku hayikeni
ni ku yimani hi ta vulavula loko ni fika tirhweni loko ni fika tirhweni ni teka mobile phone ya khampani phone ya Papatsongo loko hi mfana na ku byela timhaka leti na leti mara loko ni suka mina sa swi ni tlikela ivi ni reporta tirhweni ni jika ni vuya vusiku byebyo a ni fanele ni ya kaya vusiku byebyo because mbilu ya mina yi vavi ngopfu loko ni ku ni lava ku ya ku hayikeni va hayitela papa vo Papatsongo okay after loko mhani va ta va lahliwile tanihileswi hi ni nge vulavuli ngopfu hi process ya malahlelo na swin'wana na swin'wana loko mhani va ta va lahliwile mi vuya hala Joni ivi mi sungula ku tirha a ku ri njhani ntirhweni a mi tirha kahle Kalanga loko ni ku lembe leri nga ni tikela swinene ku hela ku lova ka mhani siku leri va nga hundza hi ro misaveni na ku va mhani va kumekile ku hi ya va veka a ku ri ku hela ka tirho